Once again, it's a very good afternoon stroke evening, and we take this opportunity to pass our greetings to all of us in the wonderful name of Lord Jesus Christ. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Yes, isikhathi sesithe xaxaxa kushona phambili sesigijimela ngemuva kodwa ke noma kunjalo umthandazo lokudzingekile kakhulu elohambeni lwethu. Ngiyacela abantwana ukuthi sivele singene emthandazweni. Sithandaza egameni laNkulunkulu Yise neNdodana naMangcwele. Amen. Babelolungile siyakubonga, siyakudumiza, siyakubabada. Nkosi Simakathe, Nkosi Emsawonke, sibonga uNkulunkulu wethu lona amandla onke kusigcina. Sibonga kuhamba nathi, sibonga kuselulela ingalo yakho lenemandla phezu kwako konke. Babe wethu lolungile kwekuthi isiqine isisekele sikuwe Nkosi indlela yonke yekuhamba kwethu. Namanje ke Nkosi sisangena kulesikhathi semkhuleko, siyakucela uNkulunkulu wethu lona amandla onke ukuthi thumela kukhanya kwakho kwetimpilo tethu. Thumela uNkulunkulu wethu lona amandla onke because bakho kuba Nkosi kusihole kuphinde futhi kusiphakamisele kuwe kuze uthi Nkosi udunyiswe kubatshado wena Kristu lo ngumholi wetimpilo tethu manje nanini ngaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Sithi hlole sivume emaphutha ethu. Nkulunkulu Somandla Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekuqabanga nangekhuluma nangekwenda nangekakwenze lebekufanele sikwente ngenxa yendodana yakho Kristu iNkosi yethu. Sithethelele konke lesikwenzile, usende sikhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu Somandla sawukela sisele ethu sigcine ekuphileni okunanini ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele, sitawuvele singene njengenhlala yenta sicale ngendumiso emahubo. Siyajabula kakhulu ukuhlanganyela nani bazalwane. It's such a great pleasure and may God richly bless you. Psalm 61 and Psalm 62. Psalm 61 and Psalm 62. Lalela kukhala kwami Nkulunkulu, uve umthandazo wami. Ikhala kuwe nkashane emajukujukwini emhlaba. Ngesikhathi inhliziyo yami itsangele, ngolele edwaleni laliphakeme kakhulu kunami. Ngobe wena usiphephelo sami, uyinqaba lengoshongo loqinile wekungivikela esitheni sami. Ngiyawukhosela endlini yakho kude kube phakathe, ngiyawukhosela ngaphansi kwemaphiko akho. Wena Nkulunkulu utivile tethembiso tami, ngobe nguwe lobanika lifa labo labalesabako ligama lakho. Yenda iNkosi ikhule ikhokobe, yengeta emalanga ekuphileni kwenkosi, ime titulwane ngetitukulwane. Ebukhoneni bakho Nkulunkulu, iNkosi ayihlale esihlalweni sebukhosi, ibuse kude kube phakathe. Uyilondolote ngemsa wakho nangekwethembeka kwakho. Ngako ligama lakho ngiyawulithumisa kude kube phakathe, kude ngigcwalise tethembiso tami imihla ngemihla. Umphefumulo wami utithulele kuNkulunkulu kuphela, insindiso yami ivela kuye.
nguwe wedwa lona idwala lami nensindiso yami nenqaba yami ingeke ngishukunyiswe uyawude kube ngunini nithumelana nale ndvodza nine nonke kude niyibulale injengelibonza lolutshekele kuwa nanjengeluthango loludzilikako bafuna liqhebo lekumketula esikhundleni sakhe lesiphakeme batsandza emanga bayabusisana emlomo yabo kodwa etinhlitweni tabo bayaqalekisa mphefumulo wami thula kuNkulunkulu ngoba lethemba lami livela kuye nguye yedwa lona idwala lami nensindiso yami nenqaba yami ngeke ngidanyadanyiswe insindiso yami neluthumo lwami usetandleni taNkulunkulu uNkulunkulu siphephelo sami nelidwala lami leliqinile ninesive yethembelane kuye ngathi tonke isikhathi thululelani kuye tinhlitiyo tenu uNkulunkulu osiphephelo sethu bantu katana bafanana nemoya nje tikhulu nato tilide lelide noma tifakwa esikalini kanye kanye balula noma bafakwa esikalini kanye kanye balula kunemoya ungalibeki lithemba lakho ebudloveni ningathi lulati ngemathemba lalide nekuqhekeza noma ngabe ingqebo iyanza ningabeki tinhlitiyo tenu kuyo uNkulunkulu ukhulume kanye ngeva kwaba kabili kuthi emandla ngakho uNkulunkulu nekuthi umusa wakho simakathe ngoba wena umuntu umnika umvuzo njengokwemisebenzi yakhe akuthikiswe uyise nendothana namoya engcwele njengoba benjalo eqale kusenjalo nganyalo kuyakuba njalo kutebenini nanini amen sifundo secala siphuma eTestamenteni elidala sibhaliwe encwadini ya Isaiah chapter 42 verse 1 to 12 simakathe uthi nayike inceku yami lengiyiqinisako lokhethiwe wami lengijabula ngaye ngiyawubeka moya wami kuye yena uyawuletha umthetho oqotho wami etiveni angeke amemete futhi ngeke akhale noma aphakamise liphimbo lakhe etitalatini umhlanga lofeqekile ngeke awephule insambo yesibane lebhunyako ngeke ayiqime ngekwethembeka kwakhe uyawuletha umthetho oqotho ngeke angabade noma ajabhiswe aze amise umthetho oqotho wami emhlabeni tiqhingi tiyawubeka lithemba lato kulomthetho wakhe naku lokushiwo uNkulunkulu lo simakathe yena lo wadala emazulu nemhlaba yena lo wadala emazulu wawaneka wendlala umhlaba nakukonke
lokumila kuwo. Lonika kuphefumula kubantu labakuwo nekuphila kulabo labahamba etikwawo uthi mina Simakatse ngikubite ngekulunga ngiyakubamba sandla sakho ngitawuqina ngikwente ukuthi ube sivumelwano sami nesive sami ube kukhanya betive uvule emehlo langabona ukhulule tiboshwa ejele bathukulule empothini lolijele labo labahlala ebumnyameni. NginguSimakatse lelo libito lami inkathimlo yami ngingeke nginike lomunye noma ke ludumo lwami etithikweni. Buka la into taqala setendakele sengimemetela tintfo letisha tisangakenteki kubonakala ibaleni senginatisa tona. Hlabelani ingoma lensha kuSimakatse netibongo takhe kusukela emikhawulweni yemhlaba. Nine lelintshweza ngemikhumbi elwandle nako konke lokukulo nine tiqhingi nani nonke lelihlala kuto lihlane nemadolobha alo akuphakamise emaphimbo ako tabelo lapho kuhlala khona bakaKhedari athi jabule bantu baseseba abahlabele nekujabula abamemete basetiqongweni tetindzaba abanike Simakatse ludumo bamemetele ludumo lwakhe etiqhingini. Simakatse utawushuka njengendvodza lenemandla njengelisotsha uyawukhukuluta njengelisotsha uyawukhukuluta inshisekelo yakhe. Sengicile bazalwane ngicina kuverse 12 sengicile abanike Simakatse ludumo bamemetele ludumo lwakhe etiqhingini. Siphela lapho sifundo sekucala. Sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni Elisha sibhaliwe encwadini yemvangeli Johane sahluko sesithathu sicale ukufunda khona kuverse 16 ya 21. John chapter 3 verse 16 to verse 21. uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangaka ukuthi wathi made wanikela ngendvodzana yakhe lekuphela kwayo kuze kuthi noma ubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Ngoba uNkulunkulu akazange athumele indvodzana yakhe emhlabeni kuthi atewulahla live ngeliqala kodwa ukuthi live litewusindiswa ngayo. Lokholwa kuyo akalahlwa ngeliqala kodwa longakholwa
sewuvele lahliwe ngobe angakholwa egameni lendvodzana yaNkulunkulu lekokuphela kwayo. Wehlulelwa ngiko lokuthi ukhanya ukuthi sekufikile emhlabeni, kepha abantu babe batsandza kumnyama kunekukhanya ngenxa yemisebenzi yabo lemibi. Umuntu lowenda lokubi uyakudonsa kukhanya, aketi ekukhanyeni. Oh Nkosi, funa imisebenzi yakhe lemibi ibonakale ebaleni, kepha lo wenda liqiniso uyeda ekhanyeni kuze kubonakale imisebenzi yakhe ukuthi yentiwe kuNkulunkulu. Siphela lapha sifundo sesibili. Let us pray. Babelolungile, siyabonga Nkosi Nkulunkulu. Sibonga nazi isikhathi Nkosi lo sipha sona kwekuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke sesike sibheke imibhalo, sibone inceku yakho simakade lobeka kuyo. Ubeka uNkulunkulu wethu lona amandla onke umoya wakho. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi le nceku yakho Nkosi isimanga uthi Nkosi ayina uqedzela noma ayina uwephula umhlanga lofeqekile nenzambo yesibane lebhunyako lokwendeka ibhinyela qisha angeke ize iqishe. Babe siyabonga ukuthi uma ngabe moya wakho sewukhona kithi kunetinto Nkosi lesitawutenda differently. Siyabona Nkosi ukuthi uqokelele enhlitweni yakho ukuthi bonke abantu baphenduke, bonke abantu bathole liqiniso kuwe. Sibanikela ke kuwe Nkosi bonke bantu bakho lapho bakhona khona. Labanye Nkosi impilo ibashaye bathi vela ukuthi we are nothing, but Lord sibathwala ngomkhuleko, sibaletha etithebeni yasemansulwini, sibabeka kuwe Nkulunkulu longubabi. Wena lotsite awufuni ngisho namunye abhubhe, kodwa Nkosi bonke ubafuna basenzile. Sithi Nkosi noma ngabe yini lengema strongholds lokuthi qaba tebumnyama letenda ukuthi Nkosi noma abantu bafuna kusukuma kungasukumeke, noma ngabe isiphi sono Nkosi lesiletha ikhetning kwekuthi Nkosi buso babo busuku kwehluleke ubhekana nebakho. Siyathandaza Nkosi kwekuthi emandla kaJesu, that magnetic power that is in the name of Jesus, qhubeke babe ubajonse njengoba hlabelele emhlabeni. Wathi welikhweze lakusasa khanya lapha ebumnyameni, noma Nkosi basebumnyameni baluphi uhlobo lwesono salomhlaba. We pray ukuthi Nkosi akaphuke tibopho tebumnyama, atidzabuke bantwana bakho bangene osindisweni lwakho. We pray this prayer because you are the only one who can call, who can magnetically draw these your people to yourself. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Stella bazalwane.
ujika emakethe. Siyabuya. Amen. Oh, jeez.